ye aray kadi noon yo renti golle ɗen quoi haray ko adi ko kadi lan fokkitani oɗo o bosijo ɗo kadi min daara fi golle amen nden siɓe nder toon siɓe ala nder toon haray ko perdi simo nder toon haray mo mari semmel quoi mayen jokkomi quoi. Assalamu aleykum. Aleykum salam. Boss no way? Nice. Yayi jam? Ok, aray ko addi lan ɗo hannde télé Jama TV on. A aboni ko seno walla a abonaki sa aboni ya mari semme abonaki gira ngaray ko perdi aray wona an wona min. Ok. Joni habo min dara so tawi lan abo wayro non lan aboni. O we min ko min jetta téléphone on min dara mi winda Jama TV min dara. Ok, ala problème. Grand ko perdi nani abonaki seno quoi. No wayro non mi do aboni? Non, abonaki grand. Ara ino téléphone ma o. Jango abonoto grand. Arkise o tawete ko derda ɗo min numa endoɗa abonaki ɗo ko perdi est ce que a wami ara la famille o yi oɗa hen ndiggue nane oɗo noon hen daki quoi abonoɗo ngawa min mi perdi 5000 abonoto o anta o nani ko ɗon to waɗi quoi mbiɗa abonade mi abonike ɗo garay ko ñande go simen rewtoyi quoi abono tum manka merci grand haray wattu abonade noon ko sen Jama TV. y a pas de problème. Merci. Aray miɗo inna fo yo abono Jama TV. Voilà. Kala information mo fallon so natine ton mi heɓay. Ko mbodi won ton. Ay fuy feƴƴata on. Merci la famille. Merci.